Ostanite tu za 2 minuta sa mnom u studiju Biljana Pavlović, fizioterapeut. Kako sačuvati zdravlje i šta su preporuke savremene medicine, neki su od odgovora koji dolaze iz pera lekara Milana Nedeljkovića i Svetomira Stožinića. Autori na jedinstven i običnom čoveku prijemčiv način nude odgovore na pitanja koja često sebi postavljamo, a knjiga je, kako kažu književni kritičari, priručnik koji svaka porodica treba da ima u svojoj biblioteci. S druge strane, za medicinu je veoma značajna jer je bazirana na velikom lekarskom iskustvu i naučno-istraživačkom radu. Ovo je nešto što je sublimiralo celokupnu naučnu aktivnost, zdravstvenu aktivnost, aktivnost sa studentima, sublimirano u jednom udžbeniku, da kažem, u jednoj popularnoj knjizi Kako sačuvati zdravlje. Kako sačuvati zdravlje je sagledano iz ugla vere, iz ugla preporuka medicine, iz ugla pouke mudrosti. Knjiga je bazirana dobrim delom na prevenciji u čijoj središtu je šifra zdravlja, a to je da mora čovek da ne puši, da mora da 3 kilometra ide dnevno da bi bio zdrav, da mora da 5 puta ima obroke u toku dana, da treba da bude gornji prisut 160 mm živinog stuba, da treba da holesterol ukupni bude 5 milimola po litru, da loš holesterol treba bude 3 milimola po litru, da ne treba bude gojazan, što je jako bitno. Znanje ima smisla samo ako služi svima, kažu oni koji su čitali knjigu i dodaju da je to štivo jedinstven primer brige lekara o opštem narodnom zdravlju. To je jedan od načina borbe za opstanak nacije, a autori na najbolji mogući način govore o tome koliko je važno da brinemo o svom zdravlju i zdravlju svojih bližnjih. Ovaj poduhvat, izdavački i literarni poduhvat našeg predsednika opštine Vračar, vredan pažnje. Mislim da ova knjiga daje mnogo praktičnih saveta vezanih za odnos prema zdravlju, odnos prema samima sebi i smatram da je vredna čitanja. Kao što smatram da je vredan i svaki napor koji ulažemo da budemo krepki, da budemo za svoje bližnje dobri, jer kada smo zdravi, u stanju smo da dajemo i doprinos široj društvenoj zajednici. Kako sačuvati zdravlje je knjiga koja se danas retko sreće u medicinskoj literaturi. Kažu kritičari, dodaju da je ona znalački spoj savremene medicine i drevnih mudrosti i da je namenjena širokoj čitalačkoj publici.